Minister ka Foreign Affairs jongkari Israel Eli Cohen unsawan banyu kejat New Delhi India metau panai jamang araja arpulai kejingwan Eli Cohen kedai kepadon jimut hakaba mentau senam kini ki artli kiri kata ka India bat ka Israel kin serakhe ya kejing dap lai posnam kejing de kam mahapling jong kini kiri kumjuru kan de jingwan kan de hadin bau ekonomi minister jong ka Israel unir barkat ulada buan jengok se India hau bana yayong araja arpulai baru lasa ke pasau sengi ringkat ekonomi kemat jong kinong kai bahe akaman penklain sisu kajing de habaro ar kini kiri Hakajuk kopor umayor barem ke Jerusalem ulawan jengok teng hadeli ban Mumbai. Ha upanai leber araja arpulai uspikar ke Israel ru Amir Ohana ulawan se India hakabalo yesoi ru ya ke MOU hakasin ke baningkong banya trelang bat ke India hapring ke parlimen jong ke Israel bat India. Ambassador jong ke Israel Naor Gilon ulai jing kublai mat kini ki arli kiri kelak loiru banya trelang susu ulaban biang ba ka ke jingi ijungu hakane ke jingwan ke dei ba kiwan pai da ke jingson jingmur rengkat ke jing solam banya trelang kumjuru ke jing yasung thu jingmut syapang ban kentiu ya ke jingdon kam ke India ha Israel kumju ka pertai bro ka we susu uloong ba katno ke long ke pasong tenat ba ke Israel bat ke India kila yasno ketilang banya tre habaro ki benta kumta Prime Minister kari India Narendra Modi uai gajing kublai kerpang ya Benjamin Netanyahu bat ya kinong Israel borok kawai ha gajing rakhe ya ka new pesan anniversary Independence Day kari Israel